Haleluya, haleluya. Asante, yale tunayasema ni kama vile kukomplete mwenye amekwisha kutangulia tu. Hakika ni neno la Mungu linatuhimiza kuonyesha kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Na tunapokuwa tukisema hivyo haitoshi, nadhani haitoshi. Lakini kuna mifano ya watu wenyewe tunapaswa kuiga. Nashukuru neno moja katika Yakobo 5:17 inasema ya kwamba Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Haleluya. Kumbe na ukipenda ugeuke uwe nuru kabisa utaweza kuwa nuru. Lakini kilicho kibaya zaidi ni kwamba kwa wakati wetu zaidi sisi ni wafundi kwa kuimba, sisi ni wafundi kwa kutoa neno, lakini sasa maisha. Waebrania 12:1 anasema ya kwamba tunazungukwa na nini? Na wingu kuu la mashahidi. Mara ngapi tunahubiri hivi, mwenye anatuona sema ule naye watu wanataka basemea bongo kabisa. Tusingelikuwa hivyo. Mungu wetu anatuweka sisi tuwe nuru kama vile neno lake lilivyo. Na hiyo yote itatokana na nini? Ayubu 22:21 anasema ya kwamba umjue Mungu sana na ndipo utakuwa na amani. Umjue Mungu namna gani? Sana. Umjue Mungu sana na ndivyo amani itafika kwako. Wandugu, hii yenye tuko tunafanya si mchezo. Ni kama tuandaliwe kabisa na hii itufae siku moja. Katika kitabu cha Matendo sura 17:6, wenzetu walionekana fasi fulani wakasema ya kwamba watu wale walioipindua dunia wamefika huku. Benye bali baligeuza kutoka giza na ikakuwa nuru. Na ndivyo nasi tungelikuwa. Umpende Mungu sana, ukimpenda sana na yote iliyo ya mzuri itakuja kwako. Katika yote tunayafunzwa tuheshimishe lile neno la Yohana 13:17. Mkiyajua hayo heri nyinyi mkiyatenda. Mkiyajua hayo heri nyinyi mkiyatenda. Na mkumbukaka sana reformatere wetu mwenye ameanza methodisme, alikuwa nile adage yake, il faut vivre la parole. Vivre la parole ile inasema pale kwa Yohana 13:17. Sababu tusiseme tu na atuviishi yale yenye tunasema, maana yake na ndivyo tunavyoishi. Na kama kungelikuwa hata chapitre fulani unataka kuihubiri, jiulize, maisha yangu yanafanana na hii? Naiweza na yaishi? Kama unaona unayaishi sawa. Lakini hata kama ni wimbo, mara ngapi nyimbo ziko zinatungwa na mtiko anadekushe pengine na wimbo unatoka huko, una baraka huyo kabisa? Hapana. Kumbe tuishi neno, na ni pale tutakuwa nuru kwa wakati wetu, na Bwana atubariki.